Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Mansaytaka krinawan misasun. Kunanpaq hatun yuyka kaymi. Yadiuska ñukanchik mansayta mana anchuchinallata munanchu. Ashtawanpish payka ñukanchik chay mansayta misachunmi ayudanata munan. San Juan capítulo 20 verso 1 manta 29 kama mi parlakun. Kishpichi Jesucristoka domingo tutamantata kawsarishkata. Tukuy paypaq yachakuqkunami mitikushpa tiyakrukakuna. Shinapish Magdalamanta Mariamanmi Jesuska rikurirka kutin kawsarishpaka. Paymi willagrirka kayshuk yachakuqkunaman. Chaypaq hipami Jesuska paypaq yachakuqkunamanpish rikurirka. Jesuspaq yachakuqkunaka tukuytaqmi shuyana yuytaka ñahichushkakuna karka. Chaymi paykunaka manchaywan mitikushpa pakalla tiyakurkakuna. Maria warmi kayshuk warmikunandi Jesusta pambashka hutkupi rikunaman rishpa mana chaypi kaqta willanamun shamunga kamaka. Chaymantami Pedropish Juanpish utkashpa rirkakuna rikungapaq Jesusta pambashka hutkupi. Chaypi chushuklla kaqta rikushpami mana entendishpapish kutin llatik krinata kallarirkakuna. Chasna kaqpipish paykunaka manchashkamantaka mitikushpami katrikakuna. Achka kutin ñukanchikpish chayllatatimi ruranchik. Rikunchikmi yachanchikmi Jesuska kawsaq kashkata. Ñukanchik imashina llaki punllakunapipish makitakushkata imata rukushkata rikushpapish imata mana ruwashkashinami ima mana musugyashka shuktiyashkashinami kutinllatik ñukanchik ñawpa kawsayman tigranchik. Maria warmishina mana yuyita hapinchikchu payka ñukanchik huchupi ñukanchik ladopi kashkata. Mana kashpaka yachakuqkuna shinami ñukanchikpish pungukunata alli wichkarishpa mitikushpa tiyanchik. Mana suyanchikchu kishpichik Jesucristoka ñukanchik ishki yuykunapi shinallatik ñukanchik manchakuqpipish payka ñukanchikta mashkanamun shamushkata. Imashinami Jesuska payta kallari katiqkunapaq kawsaypi kayta chayta ruwachirka chasnallatikmi kunan kay punllapish payka kayta chayta ruwachikun ñukanchik kawsaykunapika. Jesuska nirkami mana rikushpapish kriqkunaka kushikuychik. San Juan 20:29. Ñukanchik kawsaykunapi Jesus imata rukushkata mana rikushpapish paypi shunqumanta krishpa katiqpika ñukanchik krinaka wiñangami. Mantak Dioska ñukanchik manchaykunataka shuk ratumi musuyachitukun. Chasna kaqpipish achka kutin chay amsa punllakunataka Dioska ukupanmi ñukanchikta yachachinkapaq ashtawanpish manchaypaq randika krishpa katingapaq. Shuk alli yaya shinaka Dioska kay rato kikin imata chimpapurakushkata mishachun ayudanallataka mana munanchu. Ashtawanpish payka kikinta allichikunmi preparakunmi shamuq punllakunapaq. Mana yachanchikchu imashina punllakunata chimpapurana tukushun. Apu Jesuska shuk hawalla kawsaytaka mana arinirkachu. Shina kaqpipish ñukanchik katiq ruraypi ayudanatami arinirka. Ñukanchik kawsaypi ashtawan sinchi ruraykuna sinchi paqtachikunapi Jesus rikurishpaka paypaq luzmi ima amsakunatapish mishan. Paymi ungushkakunapaqqa alliyayta apamun. Paymi llakilla sustulla kawsaqkunapaqqa kushikuyta kushanin. Hatun llaki punllakunapaqqa paymi kasilla sumaq kawsayta apamun. Jesucristo kawsarishkami shuk rikuchik kan paywanka ñukanchikka ñawpaqman kati tukushkata tukuy amsata mishashpa. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.